Mayam bukurumjari Northeast Window TV ki dialogue ta meeting ta biri bapom nang putaram nokjari ngasi ki thamjari dialogue ki topic si NRC Toudana Census Touba Yaroi Manipur ki khujik achouba issue sama oiriba NRC sigi mamangda ngakpigani census sigi mamangda NRC hana taw hogadobani habji praja miyam gi achouba akoi iho oiri sida akoi maru oiba CSO singa chongthoraktana mase lead tawdana masida akoi gi tawna ba karai kri lei hen taksin dana masiga achouba thodang lodana akoi ji hujik honari aduga hojik si maru oina 2026 dagi akoi hujik haudure house listing gi post tawrakanda 2027 dagi head count gi post tawni duga khwai maru oina mayamna akoi gi delimitation sigi mamang gi dai seida masigi post clear we hauna bida magta haiba achaw form si meeting thambani delimitation je khoi gi final report se 2029 30 swai marak swai da lakadam dana si mamang gi da hana delimitation toksin jingkanda sarak chahing naraga leiba huji ki decisive oiba si sigi khoi gi kanoma laptop ngam dana matam sang leira ba sigi post loisina na bida magta leiri duga huji ko section manipur gi thobe irang khide illegal immigrant gi achauba adugumba ngasagi element yawi habi gi kana su khoi taknga dana leibo form ni hai tare aduna Northeast ki oina akoi gi illegal immigrant ki post su lairi aduga masida especially Manipur gi case di hujik mayam sina demand tawri se akoi gi fibam si ama sathira bandana akoi gi National Register of Citizen NRC masi aduna maram orakanda government na su hujik lairiba government sina su masi akoi center gi prerogative oiba adumba pot am oiba nina government si su helpless orakba center si moisu akoi center si makoi haiba natraga kano toba leraga su center na madu kari warep lor kadage habsi ki matang do huji phauda uncertain oiba atmosphere ma sum lerak pasina maram orakanda miyam sina kari pami bano aduga miyam sigi kari wakhal leibano CSO singina hairi si kari no haiba phama makhak government ka miyam siga are CSO singi kuthangda academician singi kuthangda senior citizen singi kuthangda legal expert singi kuthangda akoi interact tawna na bagi khudong chabam khak pibo oina government na sponsor tawraga through population commission ko sida akoi haukiba that 7 amasum 8 ta akoi classic grande singmairong da leiba sida akoi gi 2 days consultative meeting come seminar am pangthokre ko adugi madaida khoi unanimous oiba khoi gi warep ama khoi kan torpa conclude tawbudi effort ngamna khide ngamna adu basic amsum core issue aitare NRC have se satnadri ngai gi mamangda khoi gi census se masi tawhanba yaroi haiba potsimati adum city basic amsum core issue da khoi leiriba CSO mayam leiriba academician mayam legal expert mayam se CCK oiba unanimous oiba voice adum oiki government su masi fazana red tauki aduga population commission na su aduga miyam gi aduda khoi gi khana naina badal laikhriba magi videography kari kra mayam do adugi basis ta government ta fazana report tawni haiba wafam mayam da phaza piki ko sumaina leira matung sida akhoi ngarang si akhoi Department of Home na akhoi invitation ama laiba invitation si kano dani JFT amasung 14 CSO sa lakpani aduga nahan gi akhoi 2 days ka akhoi consultative meeting kam seminar gi waiba makha taba adumba consultation meeting ama honorable home minister ka loina na pangthok minana ba haidana adumaina lakpani ado ai isamaksu akhoi gi kanona 14 CSOs do makhoi gi maikai dagi si akhoi gi inclusive oiba akhoi gi discussion lama oiba changi aduna akhoi gi pangan kunai yamna so akhoi su one of the measure akhoi kano amani community amani aduna akhoi gi su representative thau tai haina moina khanbira kanda akhoi bu su moi gi home minister kano department gi through dagi stakeholder moina akhoi da invite makti tawbirak te ko
ada madu yam laibak thibani akoi haiso haijarami aduga makha tabadasu akoi sumaina tohanning de inclusive oiba akoi discussion oina na ba adu khongthang du government su lehaningi CSO sing da su lehaningi adugo madu mak natraga su 14 CSOs ki maikai di akoi se concern bidna akoi bu su yauna hujiki hairiba mi pham si yawi khorong jaw phangjarui ko adu ngarang khana nei na khibasi maru oina akoi NRC se masi akoi state government na NRC se masi chatnadri phawba NRC se chatnabagi warep ama center na lowdri phawba census se defer to binaba masi gari kainoma state government ke recommendation namako akoi center da thabi wa Ministry of Home Affairs da thabi wa ko aduga through diplomatic channel through conversation with the center leaders ko makoi torakanda 1 day or 2 days ge manung sida makoi without any participation from civil society organizations, without any assistance from the civil society organizations akoi voice si convey to birakanda center degi state government ka communicate toroga madu warep am propio haibane ko ada karigomba madu totally NRC chanadri phawba akoi census defer tore haibagi warep se purakpa ngamda taragana matam kharagi waina at least not less than thama phokta orsu matam ji yai thokpagi kano dum di purakpiu sineba mase karamaina yai thokpa yai karamaina tawba yai haibadudi akoi census act 1948 to adu manung channa yawba section 48 to da akoi gi center da lariba government sike executive order manang sigi spot se dum tawba yai na haiba wafam na singba ngarang si thamnaraga madu wafam laiki adu ani shubada karigomba center dagi aduge potu state government na 1 or 2 days ge manung sheshira purakpa ngamda taragati akoi state government sina akoi civil society organization lairiba mayam se masi sigi committee ma sembiro aduga hairiba committee se masi committee se karigino dakar lai se kanda akoi inclusive delegation nama sheshira communicate taunana ba adu bridging gap se sheshira akoi communicate taunana ba aduga akoi diplomatically work to bada nuaina bagi damakta madu demand to bani adu sumaina sigi kano si sembiraga center da akoi gi delegation team ma government ki mihut singa loina na chatminaraga center da lairiba akoi gi home minister aduga khurongcha phangadi prime minister yauna mari leina ba adumba registrar general gi boiro census ki commissioner boiro mayam si yauna akoi phaminaraga khana nei na bai khurongcha ba se akoi da phangan biu haiba karigomba deida su yarakta ba taragati akoi kanoda court ta akoi litigation chatpa ado on the another hand akoi street ta mayam thoga protest over khotpa adugi mayam do koi tawjake haiba sima le atopa bana akoi gi marak traida leiba atopa tim mamana amuk haiba sina akoi di center da chatpa kai tawba ma tawba madu akoi amata akoi participate tawroi akoi di government na tawham thokpadung khai do tawbiro ado torokpang namda taragati toroktragati akoi tawham thokpa public ki protest tawni haiba sumaina leina bani wafam se ado auji adugi wafam sing tar matung da honorable home minister sina along with koi home secretary ga loina nako ma honorable chief minister gi da sangaga akoi mayamgi akoi thami wafam koi mayam na pame wafam se thamaga masi discussion taroga miyam gi apamba matungina state government se masi miyam ga loina na work tong min gadi akoi na ngambam koi tongni ha wafam budi thambirami ko to auji phauge de kari update leiba leitaba haibadu auji phauge de thorokpa lei aingon da makti leitri ada koi shanta su lae aduga madui makhata ba update mongon dei shodum khangwa ngambani na dum okay sir thank you so much oza shanta da lakchare ge oza ngarang ge khoi meeting de su achoba do laroka 14 CSO ge khoi mihut na mayam to home minister ko na form laida achoba isu oi de huji NRC gi matang da census tawding ne tawbiu haibani tarik na tra huji akoi census ki matam je sum naksilakpa aduga tawgada ba processing china akoi NRC an tawbina post kumang ichau chauchin da ba miyam da leita da ba akoi gi pakhatpa puglakpa si tawhok da ba ya da ba matam sang na chayet na ga la ba sigi post hai tare ngarang sanaki ba da akoi gi home minister na chief minister da haira kan da akoi kai kai tawba ya ba ge paikhat na thabak sing thaja pe platform da lai duna hujuk powder lai di ba development ki stages hai tare mayam changsil li aduga hujuk home minister na pira aba thaja pira si matung da makha tarakpa akoi gi pakhat pe ba thabak thorom sin kari stand leibi kamai hujuk lai di kamai thambini huja sumain dawe
Home Minister na thajaba pirakoduna yadaba jaga khara yauri adi sigi se kamai toge da akoina census e thokoi matang je 13 April 2026 ta notice oina thagram ne ba RJI ga sigi census directorate sida ko census e matam chade various maram yam palle sida ko koi samna da COVID-19 ne to kiba adagi ngasai ye kano da gani 2021 census e to kiba ko ngasai ye adagi masida koina palle je displacement ki issue Yes, yes. adagi ngasai ye resource allocation da farak ta ka da ba mayam census soi matam da ko then adui matung da unfair delimitation la ka da ba dagi amok yam ko ina inequality se lai rane ba si census se toksan ki ta de si bibam ji da ko suma mayam palle ko then adagi Union Government of India ga Manipur Pradesh Congress Committee adai atai Joint Party Committee ga asagi togiba case ta highlight togiba mayam ama then adai di asagi Article 14 gi fairness and equality amadi accurate data undermines Article 170 fair representation ko constitution the fair representation ki matang Article 170 si mayam se loina violate to ne na hai bane ko ne ko the Article 1921 326 si loin compromise oini ko si loin hai bane si da koi na ma ga palli ko so anubandari as Union of India case the 2023 ki case da free and fair election je reliable institution amadi accurate data da depend ho ya bane wa koi na hai se lairiba Manipur situation ji da census e to matang za de bane masi yai thok pai maram mayam pi Assam da 1981 da tawide Jammu Kashmir da 91 da yai toi ko 2021 ji nationwide ki covid oini yai toi aduga un yam kan ta ba da gi 2025 ta Ladakh ki sisu yai thok ta wa ko si lai kana su mane ko ne palle se ko maru ina sigi notice e ko ne thagra matung da legal notice ne si se ko si thagra matung da census amadi RJI de reply kem leite ai tai ko then adui matung da koina kano da Manipur government da koina April da ni ko ji ki sa adui matung da mo Manipur government da koina je kano da ke ni 14 CSO ki 14 organization jina koina pasudo ga governor ga sai kano ga unar matung da ai tai ko koina masigi kano si governor ga unar matung da date 5 ta amuk letter ma Manipur government da thale ko Manipur government da thale letter se masi kamaine to ge da koina Manipur government da than ba letter si da koina demand kha to masi koina rally chalu matung da ni demand kha to masi demand jing si da yamna clear cut ta yaw ba pot khara sum tham jar ke ha ma da koina hai je high power committee high level committee on demographic change na ma tholak do madugi demographic change si committee sida akoi Manipur dagi mari leina ba akhang ai sing amadi agency sing akhang ai sing civil society organization sing se nominate to bio aduga akoi na masida high power committee on demographic high level committee on demographic change ICLDCI se sigi study si Manipur dana hana tawla atai jaga da tawdringai da hana tawla hai bane ko si ko demand taw bane sigi demand taw ji matung ina ngasai gi date 5 July 2026 ta Manipur gi home commissioner na home department na center gi home secretary da chithi me irame ko hai we chithi sida representation of 14 CSO regarding national register of citizens 1951 in respect to Manipur na heading oiba chithi me si sida policy ko ye Manipur government na will leina te FD Yaroi government na will leina matam amada 23 da 24 da letter ani thai hai ba letter ni se amadi NRC update to ba implement or update to gi demand da parliamentary resolution lobo dui matung ina home commissioner na thabani ani suba jina reaffirm to bane adui matung da ahum suba state government thaba chithi je akoi 14 gi representation je hapaga thaba je oi doini miyam ya pa mane na ko sigi sida kamai la ke ganda sigi chithi je pa ga koina Delhi chapa matam da Delhi chapa ganda akoi da phobjara pa makhak lei ko political decision se ama mathok ta ba political decision je kana lo de no ai di
sida leiba ruling party sine ada leiba ruling party se moi ani na yam will leina moi gi subordinate hai tare ko RGI gi census commissioner sina natraga directorate of census na mana decision je mathan lo ngam deba cabinet na union cabinet na or parliament na masi manipur da exceptionally pan india gi keno se NRC se tawni hai leite na moi ne chithi yam lai lai ne itho ga ta do re je masi gi political decision leite hai ne ba pan india gi NRC to si pan india to ge to re na khoi manipur di nga sai high level committee on demographic change tu ne aduga various letter manipur gi assembly ne lo gi ba chithi me ama Tamil Nadu ki Kerala ki NRC to bi hoye ne assembly ne chithi am ta thab leite dana hai je UP gi su leite Rajasthan gi su leite na ta de ai hai je ko top lam gi masa gi hoi ba parliamentary decision lo ba leite ba khoi assembly se ne lo ba decision je center de le ba khoi political boss me am na moina honor to bi do ne lo he ba khoi na adu na maram hoye kan da akhoi na han ba da pursue to da je state government gi di assembly gi decision lo dana lo ra ba matung da asai gi akhoi gi kano se chithi sing se tha lo matung da RGI unaba matam da or joint secretary home or home commissioner or home secretary unaba matam da yes akhoi kan honori tawna ba budi khali adu bo akhoi us body decision leite ne ba decision lo de je home secretary du na nate ba home secretary du file do put up to one ba aduna parliamentary decision ama lo se either cabinet union cabinet of India or parliament da koi MP sing sina move to ta ba si poche ko the manipur gi dama si poche to bi wana the majority da ka oi de ha question la kani aduna da ka adugi matang do la kan de khoi na kari to ba me ai kan da manipur government gi sida lai riba home department gi mi sing minister sing or even CMO try fadana koi punna chamina ga na ada chala kan da political pursue ma to bom change political pressure ma mount to na thamba ma change ba mount to ba ya do je either khoi na lambi de irang to ga su dum jai adu to to ko su kai bele te adu bu hojik lai ba manipur gi position sida akhoi gi wakal lon da government na chance ma pi udi phabra mam de khoi na delhi da CSO myam gi committee ma ga akhoi gi parliament gi parliamentarian myam hai tare ko assembly de phami myam jiga khoi ga punna chamina bagi tanja do phanga di madu su ma phaba thaba amane hai tare adu iran to bagi wadi akhoi kai gumba ade yar ta ta de full fledged iran ma tok jai ba khoi praja je always ready ne ba NRC matang je di ko atai di khang de NRC gi di always ready ne ba similarly ko then aduna akhoi na aina thamjani de kai no ganda miyam na hai ba NRC hana tawba census to dingai ne tawba khot pa je lo yai kasu kai de do khoi target di akhoi gi target di NRC mak to su amu akhoi gi original target di adu su na te bam ka na te hai ba thadi kai no hai ganda akhoi na miyam manipur miyam na pam se kai no delimitation jin niti niom jum na to ba hai bane ba original indian citizen yauna to ba hai bane ba da akhoi di noi NRC sin na to gera or foreigner act import to gera parliamentary act noi amend to gera or state na bill ma pass to kan da manipur gi situation ji ga chana ba mong da center da move to gera or ordinance ma pass to ga to gera noi apa mane ba du de koi di political will do thambai wane noi political will do de layo koi chala pressure to min sai bane ba for instance samgi case ta hoji ba NRC gi case am cha thab loi dri ba final NRC lo bagi final citizen list se moi hoji ba publish to dri ai ta ne ko maram di tribunal do ju case ta thari ba aduga assam de delimitation di to thogre ba moi seat assessment to thogre ba ada de manipur ju NRC je tawrni na khoi da NRC tawrge na order pisala ju census se to thogra kan da heng delimitation do final number do lai thringai de tawrga di original indian citizen khandok thringai de tawrde ko da mangje ba aduna maram mo kan da khoi na pami se India government dagi yam farm over commitment ama with Manipuri matam sigi Manipur government gi representative sing yaoga koi gi all over India da delimitation exercise to ko matam da 2027 da due oriba Manipur gi delimitation gi 27 gi census matung da due oriba delimitation gi exercise se masi to ko matam da akoi original Indian citizen khandok tring da delimitation to biroi haibagi Manipur gi oriba exceptional agreement ama government of India ga accord agreement whatever koi sign tong ru bam changi ba sigi sign tong na bagi process se manipur government gi leiriba political kano sina koi gi ruling political sina political kamu sina moina koi da support tok ta di masi koi sign tong na ngam moi ba aduna koi na moi da support tok view ado moi support tok ta di koi election dak sale adu dum para ta bi ta ne koi na ko adu bo koi na anytime delimitation tok matam da
final number of Indian citizen khandokna delimitation to yaroi have a state je sina maram oiragane ba koina ngasagi committee shemo haise committee shemo haibagi maram atopam ju lei government of India itself high level committee on demographic change sema isne moi manipur study to la ko matam da moi bu support to bi ba document database che jang mayam moi do submit to bom changi ba moi na pungau da ko ga hangama chakhi yaroi ba aduna khoi citizen gi committee ma population commission jiga manana seminar ma tangai padana daka oi aduna ngasai hayeng moi high level committee on demographic change na study to matam da manipur gi di yam exceptional case ni aduna high ba case na mar mo ga na manipur di foreigner khandok ti ba foreigner the original Indian citizen khandok ko loi di ba manipur gi delimitation je due tham gadam ni ai resolution je ta hanna ba formula mayam ma change na sumai nam jai okay oza ya mek singna thambire oza na hujik se akoi gi akoi CSO gi level da gi su hona ki ba mayam akoi gi state da kano da gi census da gi RGI da akoi gi khangan ki ba overall mayam pisin ki question ki mayam lai re akoi gi census si deferred matam khara akoi gi manipur ki si ka mari leina na si da meeting chang na ba amasung akoi gi taptha ba khot pe thok pa yana be mayam le du puna mak si gi mayam cheli chungni du bangai akoi gi hujik last ta parliament ki da akoi gi parliamentary decision ma da ka lai na ase da akoi gi ama pukhat la kan da akoi gi ek amo ina pass to bagi mathok ta bagi chang ban da political will lamo mayam sina akoi gi political leaders sing na swai da yam kan decision ma mathok ta bagi achau du mam su lai ri strong force na mai pak na bagi damakta aduga hujik committee sem bagi tangai fadam su pan bi dai and inclusive ba du delegation ma su yaw kan da adugi push song na ba form du su mayam lai re mixing na pan bi khre jana aduga si gi marak sida akoi hujik tawdingai gi marak sida tawsilak jingai sida da NRC mak ya draga su akoi kari kari ta hoba khatek tang thedok thejin ga habna tingba kari lai ga habdu jut khana ne be damak second round lak jige ahan bi zara tan dam lak chaning so za hujik si yamna fair oiba delimitation ama masi se kano tawdingai da yongdringai da masigi process se tawdring kan da yamna sengba yamna adukumba census sima mathau ta bi wafam din mayam thong jik lai si sita hoga ta ga delimitation da mayam bera la ka do lei ba maramna ana hujik ki oina hujik akoi gi mayam je sum laung dum pose process da census se hojin khradra ha bigi mi pai ba sum pokno pose mayam yaure hujik home minister na budi thaja ba pi tana khotan tawri adubu sikaktan yar ba fam ju yam marik chumna ko ja san tan su thambi ge hai tare oza kamain thambi dingi lai ba hujik ki kano seida yamna akoi gi fair oiba yam delimitation ama sigi matam se tawna ba si yodringai matam de yam singna census pangthok bagi mathau ta ba mak lai se kamain thambi ding mane masi huji yamna masi gi issue si khana rei si ngasi na ahan basu nate ko masi phana koire koina masi forum kaya da su khana re aduga akoi gi CSO singi yamna leader sing yaubiri huji akoi gi amko gi president ko adagi akoi gi SHANTA mayam ji activist ni makoina haibiba report mayam su tajare huji hangbiri badu yamna maru oiba question amani maramdi census haibasi yam maru oi akoi loin khangi census si ngasai chu panri gi duni census ki kaino si chumnagi missing thiba khakta nate census si da yauri si mi dugi magi leiriba jati adagi magi economic standard adagi magi culture ma loi reflect to web census si da adagi magi kari haitare majigi matungina religion culture loi madugi matungina khoina planning tawrakano ni development gi mayam aduna state amagi development haibasi census si da ayam ba base to na census si tangai phadana tawdaba yadaba step amadi oi hariba adubu ngasai ju panbi gi duni census si mi masing thibani mikok thibani ada mi do karamba religion chali karamba law na predominant ori karamba culture na kamai harba loina maksi census da reflect tawdoi ne aduna masigi posi tawba kanda khwaidagi maru oibasi ekoi gi law and order phaba ma di change mayam si haina biri su maru ko ada manipur gi labak thibadagi mamangi census tu bhaudi phare khoi tawre madu su chumna tawgi de ada law and order si phata hoji house listing horani haire tang tarate house listing haire si manipur da internally displaced yum kaya yam laikre ching de yum kaya mai thagre som da yum laito mayam kamaina house listing taw house listing si number 1 ekhoi gi census ki horopane adugi matung da next amu ko aduna sigumba adagi chathok chasin gi athingba mayam lairiba adagi lairiba irang phalang marak sida yamna achumba makhangi census tu tawang ngamgadra haibasi su huji question amani adagi on the other hand ngasai mayam phawiri ba CSU no phawiri ba ngasi ngarangi wanate manipur da lairiba ekhoi gi yam chawba demographic imbalance hagadra ekhoi gi yamna achawba population je ekhoi si mamangi census tu aran ba census national mayam na chingnari si achawba maram le madugi foundation yam phajan le 2011 gi census sida chumnagi hengat pham thokpa missing du dagi yam
हेना डिस्ट्रिक्ट खरद चिंगी मरोइना सेनापति चिंगी डिस्ट्रिक्ट खरद याम हेंगत क्रेबो पॉपुलेशन दो अदना हारी बसी चुमनगी बार्ट रेट हेंगलपदुना हेंगत पियाबा नत्ते हेबो अदना मसिदा चंगे इबा अखोइगी इलीगल करी हाय तारे इमिग्रेंट हाइगद्रा मपानदगी चंगप मीसी मसिंग याम चंग्रे मणिपुर की बॉर्डर सिटी कुकी नागा लोइन लेबा ngaktani naga si manipur ki wamdasu le manipur manungdasu le kuki si manipur wamdasu le manipur ki manungdasu le wari bhajari ba adana khoi ki border si su yam phajana khoina sil tawsu ngamde adana sigumba mayam si lakpani na manipur ki missing sida khoi ki illegal loiba mito haitare ne masi yamna changre aduna masing si yam hengale hair madugi basis ta moidu hujik masi mikok thi giptar ga di india ki citizen na manipur da mi asuk lei hena leiraga madugi matungina loi tawrani ngasa haibiri ba delimitation ji census to the base tawdoineba maroi bi delimitation gi khwaidagi maroi ba kaino si yumpham si ekhoi gi missing duneba adana missing yam leiba constituency da mi khara khaidok tare mi wat pa constituency dudana khara hapsan pi adu minus semdok semjin tawai wani sisu achoba ekhoi gi democracy da di political exercise amani yam tangai fdaba ana hariba mayam si leibanina manipur da leiriba mito mayam mian cha sing si khandok pa ma changi karam bane india gi aseng ba citizen no haibe do ding asai gi nrc du da ta do ne national register of citizen se ada hariba si state loina makta ngasai ju apet pambi gi baduni satana amata tawde huji huji complete oi riji huji even assam si khara loire assam si wawa huji loisan bangam tri ai je ko na kal aduna hariba si da akhoi gi singhai si india gi citizen ni हाइबदु सेंगना खंगदि मा सिटीजन ओइबगी पोर्ट मागी सार्टिफिकेट कै मयाम यावदोरिना चाइगी फिंगरप्रिंट लबनि खंगदि मदुदि जेन्युइन बोनाफाइड सिटीजन जिंगो लाखदोइनेबा मणिपुर दसो अदुगुम बसिंगदो अखोगी एनी कम्युनिटी की मी ओइसनो इंडिया की सिटीजन कयाम लेगे हाइबदुदि मणिपुर सिदा अदुम लेजरसनो अखोई मणिपुर सिदि कांगलुप यामना लेबनिना अखोगी सिदि खरसु सेंसिटिव ओइबे एरिया ने हाइजरिबो अना हारिबा सिंगसिदा अखोगी कांगलुप अमगी मिसिंग खंगेन हेंगपगुम्बा कांगलुप अमगी मिसिंग ताबगुम्बा अखोई आमना मथोंग चादबा सेंसस समदि लेग्रे अदुना मयामना कीदिसि सि हुजिक सेंसस सि तौसनगिबा तारगदि हुजिकि मसिदा युमहम ओइरगा प्लानिंग कई कई लाख डिलिमिटेशन दो लोई लानेबा हारिबा मतमदुदा मणिपुर दा अचौबा करी हाय तारे खुदोंग थीबा अमा मायोक नदोरी हारिबसे अखोगी यामना चौबा इम्बैलेंस डेमोक्रेसी अदगी हुजी हुजिक लेरिबा मणिपुर की इरांग मयामसिना कॉन्फ्लिक्ट मयामसिना मरम ओइरगा मदुदा अखोगी फ्यूचर सि फजरोय हाइबा अदुना हारिबा सेंसस सि हुजिकसु मयाम पनबिगी दुनी स्टेट गवर्नमेंट इवन मसि फुल्ली खंगा फाउदा यामना नुंगाइतबसि हुजिकी पॉलिटिकल विल हाइबदो मदु याउदबा सुया यारोय मरमदि मसि पॉलिटिकल मूव अमने हाबो मरमदि अखोगी सेंटर दगी क्लियरेंस फंगद्रबा सेंटर दगी कोऑपरेशन फंगद्रबा अदु ओइरगदि हुजिकी हारिबा पोसे अमता ओइरना मसि पुनमसि मसाइगी एजेंसी मयाम सेंसस की निखंगदि डिलिमिटेड तौरिबि कोऑर्डिनेट तौदोइसि सेंटर नेबा अदुगी सेंटर की कइनोदो मतेंग हाइगद्रा मोइगी क्लियरेंस तो स्टेट गवर्नमेंट ना सेंटर द मदो यामना करी हाइतारे कन्विंसिंग ओइबा मवोंग अमदा लेरिबा पॉलिटिकल रियलिटी सिना सिनी अदुगा हुजिक लेरिबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिना सिनी कॉन्फ्लिक्ट लेरि सिना सिनी हाउगिबा सेंसस ता सिगुम बगी असोइबा खरा थेंगनख्रे मदु कमाइना करेक्टिव मेजर्स लौखट कदगे हंदक किसिदा गाहाइबसि येंगागा मदु ताआगा कन्विंस तौबम चंगेबा हारिबसि मणिपुर ददी सेंटर्स दसु बीजेपी ना पाली मणिपुर दसु स्टेट दसु बीजेपी ना पाली नत्रा अना तबु तौगे हारगदी बीजेपी पार्टी सिना पार्लियामेंट त पुथोसु कैबिनेट त प्रोजेक्ट तौरसु मोइना तौगदि ngamding ngammeba ada lurise census tana hena moina importance pigadoribra aduga dia ekhoigi nrc sina hena ekoi citizen oibasina hena pidoribra sineba atasengbadi BJP party sigi masagi oibo policy amadi india si tasengna ngasai indian national singsi mun identify taugadabani aduga influx hagadra changsal lakwa mitop lawthokadabani haibasidi BJP party gisu aduga india government gisu अचेट फिरेप लेबा माले तबदबु मणिपुर की मतंगददी हुजि हाइसिनी सेंसस सी हुजि याम थुना हाथु हाथु तौसलुबा कांदा मदुगी लाकदोरिबा करि हाइतारे कंसिक्वेंसेस मयाम दो मदुना मणिपुर की तुंगी कइनोदा अचौबा अकाइबा म ओइरप तारगदि सेंसस कु मतम खरि यथोक सेंसस तौदबा याबगी मरम दे अदु ngसाइसु मना पनग्रेको सेंसस सी यथोक याइ तौदबा यादे हाबा केसु लेते हारिबा अदु तौदबदि यादे यामरुबा पोनी बट यथोक येसिन दि याइदना अदुना हौजिके हारिबा NRC सी
तौरगदी इंडिया की बोनाफाइड सिटीजन सिंगदो लेबदा कैसु कायदे अदुगा अदुई मतुंगिना सेंसस तौबियो हाबिंदा अदा लुरैबो वाफमदी हौजिक सुम आइना मयाम खन्ना नैनबदा ताजबदा हौजिकी लैरिबा कॉन्फ्लिक्ट सी सुम मखा चथबा तारदि मुमे सुम लादि सेंसस सु याररो एनआरसी सु याररो अना मसी मणिपुर गवर्नमेंट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन सी येंगा सेंटर द कन्विंस तौबम से मसी आई खंजबददी स्टेट गवर्नमेंट की मथंदना तौबा याबा पोट अमत नते अनिमक अदुना स्टेट गवर्नमेंट ngasai hojiki central government ta mase phajana sugaina tak pamari sumna adugi ama khak darkar lai ada leiriba manipur state government sigi will si karino haibatu di ai sapsawa khangjadre aduga se so mayam ga loina na chatpa miyam gi ripade miyam gi ihodura sini aduna maram orga torokpani haibe wana ta haurei basi karino haibatu gi root cause du yenga sini sini du moina phajana ta agadi kedoba yaroi doino ada same party ni haidi politically opposed to natte haiba double engine ga haidai ne aduna याबदी यागनी अदुना हुजिक लेरिबसी यामना क्रुशियल ओबा जंक्चर अमनी प्रोसेस अनिमक मरु ओय तबदबु मदुना ngसाइगी मणिपुर एज ए होल मणिपुर की इंटरेस्ट कायगदब ओइरगदी मदुना अमुक सेंसस तौरबदगी इरांग मयाम दु याद्रेन खलोने सेसो मयाम हुजि अकन बे इरांग तौरने अमुक तौरने अदे अमता अमुक नुगायरो बना ऑलरेडी अखोइसे मणिपुर से ऑलरेडी अखोइसे ट्रबल ओइरबा स्टेट अमनी मसिदा अखोइसे फर्दर ट्रबल दो मदुदी क्रिएट तौदब फयें खले अदना गवर्नमेंट याम फजबा एक्सरसाइज नि मोइना हां टू डेज की कनोमा तौखरे को अदे मतुंगदा ngarang su mayam unadana konadana potu khange reality do khangamani aduga khara positive oiba step ama laga puna mana yanaba means manipur gi miyam da leiri apprehension se delimitation gi oiro foreigner mitok khandokpa gi bo oiro se amasi kokthokpa yaba step to government na phajana lauragadi politically solve togada poni masi ai thoidona arubadi nate adubu ludori se akhoi togdia dena kaibana pu hapu tawragadi potu phajaroi aduna adugumbadu government na togane na tai di hai chapchaba commitment pidragasu ko aduna khara positive oiba mage amada la adi yamna phagane na khali okay oja thank you so much yam phajana ojana thambire hujik se akhoi gi मागी डिलिमिटेशन से तौसिन की बताए फेयर डिलिमिटेशन से मतलब का तारगदी करी कई लाख पे है दो कोई 2001 की डिलिमिटेशन से कोई तौद्री अदुना अकोगी पोस्ट सेंसस 2016 सिदगी ने अकोगी डिलिमिटेशन तौद्री से दुना मागी ममांग किदा अकोगी चाहिए नरगा लइबा अदुगा अकोगी साइसिप ओबा डिसीजन अमा लौदन लइबा एनआरसी कनो सी सेंसस सी जाना नखै सेंगा कांदा फजना असिगी डिलिमिटेशन से तौकिने बि वफम दुन 27 फाउदी तौरोय हाबरा कनो अमा खकी गवर्नमेंट की स्टेट अमा दि लैबनी 2027 दि कोइद्रेदना फ्रीज तौरगा थंबदो अदो 27 दुदि हयेंग द गाइरेदना अदुइ मतुंग दगी दि एकोय हुजिके हारिबा सेंसस नु तौर अदुइ मतुंग द लाखनेबो मदुगी अकीबा दुनि हुजिक लैरिसे अदुना मसी एकोयना खरा सेक्शन अब मैंने यिंबीबा म चंगे थैंक यू जा अदुना हुजि अखोय गे हाउस लिस्टिंग गे होरे अदुगा हेड काउंट की मथंग मथंग लाकदो पोसिना लैरमदने स्टेट या मयेक सेंगना अखोगी याम चुमना चटखिबदु मथौ ताबंदना मणिपुर दे अमुकसु इलीगल इमिग्रेंट गे अचौबा सिगी इशू सिमा लैबंदना यामनमक अखोगी सिना खैसेंग फि तंगाई फदबा फम दुनि लैसे एदो जलांदा मु लाक्सिगे जा ओजा हुजिक से अखोइना एनआरसी तौबगी मतांग सेदा ngasai ओजा सानतना जो हेपे पनबी की आसामी के साइ तारे अन आसाम की दसु हुजिक याम तौगी तारगा सु माइदु साइ ना म्याम ले फॉर्म सु दुम लैदि अदुगा आसाम की सेदा अखोइन एनआरसी तौब सिदैदा अदुम मागी प्रोसेस अदुम सांगबगी वफम दि लै अदुगा अखोइ ngasi hayeng तौरगा हेक तौरसे बसु यादबगे अखोगी पार्लियामेंट्री की डिसीजन हम लौब मथौ ताबा अदुदा एक्ट पास तौरका न कई की तौरक याबा अदुम इन टर्म्स ऑफ अखोगी चाही दा हाइ तारे फजना मसी सेंग तौगे हाइ तारगदी अदुम मै पोटम खक्सु लैबेंदना सिदा एनआरसी की प्रोसेस हम सांगबदना मसी अखोइना मरुइना अखोगी मणिपुर गुम केस रि हुजिक से मसी मतम खर डिफर तो हल्लकांदा प्रोसेस तौब यानबा कमाइना कराइदगी जंक्शन बे हाइबसी मतंग गलाक्तिगे ओजादुना असम की इन केस से एग्जांपल सम लौजरकांदा मागी एनआरसी की कोस हाइ तारे होय अखोइ सेगी मसिंग चावबो खोटबबुदि मोइना हेनबे वफम से लैरे अदुगा फाइनेंशियल implication da su akoi gi 1000 akoi gi something crore da nga chang gi bofom ga sudum pan bofom lei duga manipur gi lak tar ga su manipur gi population mafam pik tar ga su magi terrain ting gi lam da akoi gi yamna masing bang da hen galak pa akoi gi village ka kasi gi su akoi gi dum issue am di oirim hai tar dona sigum ba posu lei ben dana hojik si akoi na masi yam thina maru ba posi akoi na hojik hojik ki na si gyana na bai tamak ta pipeline da thamaga maru ba tulam khakti oirin dana demographic ki imbalance adag illegal immigration adag cross border in kanu ko gi filtration mayam si gi lei ben dana immediately to ba ya ba si masi akoi gi especially manipur gi case da hai tare si kai do ba ya ina kari kari khongthang khana pai khat pa yai masi matam khra defer tong na bai damak ta matam ji chang ga da ban ta masi ngak thok na bai damak ta kamai na kai ki to ba yai kamai tham bi hujiki manipur gi leiriba yamna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯇꯔꯃꯣꯏꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯄꯣꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯅꯥꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯅꯥꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣꯍꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ collective wisdom dudi akhoi lengak ka loina na phaminaba akhoi consultative meeting duda phajana loina kano to rewa akhoi thamna rewa adugi mayam do amuka ngarang phaminaba duda madugi mayam do loina summary kano do akhoi presentation do ngarang tawna rewa ko adai targa de haujik si poche kana gi court yat leire ha kana manipur lengak ki court yat leire Manipur lengak si pairi basisu akhoi kenomani akhoi BJP na paibani center da lengak pairi sisu BJP ne bako ana Manipur lengak na Manipur miyam gi pulse Manipur miyam gi hojik sik leriba akhoi apam basi yeng kanda center gi lengak ki losing basing siga through diplomatic channel makhoi gi oiba manung gi oiba understanding channel da masi bhab tanaraga akhoi hojik ki census se date 17 da gi house listing honi ari bse si matam khara yaithok na bagi ware pa ma purakpa nam targadi akhoi loina ma ki oina lab khobo oire ko ada if karigo bang nam da targadi polingak sida madugi makhoina gano tawbada convey tawbada convince tawbada khong chada bangam da situation lairen haira sebo te targadi CSO mayam si sigi representative sing si Manipur lengak na puraga center da laiba lusing basing sida akhoi miyam gi apam basi sini haiba se ma si pit to phom thoyebo madugi damakta ni da akhoi CSO singi mai khedi gi somo pham thamiyo se ado haujik sida akhoi gi Foreigners Act 1946 ko masu lairi ko Foreigner Tribunal ko Act 1974 ko masu lairi aduga Foreigner Act si amukai amendment tawba ko aduga 1925 ki su masu lairi ko sida 19 akhoi gi kano sida Census Act 1948 ni aduga sida yauba provision akhoi section 3 sida akhoi center gi executive order amana adum circumstance kharada ko compelling circumstance kharada akhoi hongdo hongjin yai hajari aduni ngasai wang da santana tongan ba akhoi Jammu Kashmir gi Assam gi ate mafam myam ma khaki census sei thokki bagi keno ma president myam ma thambi gri ko da hojik akhoi rule number 8 akhoi census act census rules ko 1990 sigi matungina su akhoi circumstance kharada akhoi kano se census si yaithokpa yaiba adu yaithokpa yabagi rule lama leirabani na census se hojik tawsalu matamda
census sida maram oira kanda khoi ge stage hala dagi hauna mai chaga laribe state chi henna khoi ge stage hena turmoil situation ama khoi praja sida illegal migrant me ama bakha ki legitimacy lakadore madugi legitimacy duga loina na makhoi adugi basis ta adugi foundation da delimitation tawsalak tarakati akhoi state chi original population natabana rule toba state ama oira kadra habige apprehension leire siamna phagi nate bako it's not a job government na masiam serious wena lofam thoi aduga loina na akhoi hujik santana haibado amna chomi tripartite agreement gumba ama toraka manipur government aduga manipur gi people's representation akhoi through CSOs or any other bodies aduga center sigi tripartite agreement gumba amage through the akhoi just and fair delimitation se masi tawgani just and fair delimitation haibasi da khwai maru haibase my original Indian citizen do hanna fazana madugi akhoi clarity ma thama matungda foreigners and foreigners or illegal migrants se hanna detect tora matungda moising do detect toraga moising do deport tawgadra or tawroidra karamba provision da thamgani thamoy de adu tongan bamni India gi magi lejari ba prevalent laws mayam sigi makha da moi comment treat tawgada ge haba moi gi lejaram gani ko adu so dum tawjasanu tawbatabu akhoi gi asengba original population se karino haba ma madu gi sanctity amount of protection haba adi makha ta bada magi census tawbigera natraga delimitation tawbigera loin tawbiyo haibne aduga hojik ki khanari ba sanari ba sira kuki da hengalak pagi or ka ate community da hen khre khot khre haibna singwa mayam leinari ba ko anate hende aina moina khanba su leram bi ai leram da bi ai si karai da khangani hai matam da aseng ba magi akhoi kano du da akhoi phajana akhoi survey du da akhoi phajana detect tor kan khuthar kan da mai khanga do magi parental lineage do koi bezier magi makha da adui mathak da leiramba parental lineage mai kano puthopang ngambang khoi do original noire ngamdong khoi duna natre dana ko si yam laiba pone sigi pochi lengak na magi serious hoiba magi seriousness sam changi serious hoiba willam changi aduga loina na akhoi masi solution tawna na bo na bam changi aduga akhoi gi Indian constitution ya article number 246 se masina akhoi gi kano sida union government ta magi union list hoina census ki matang si pibana maram oira kanta state government ki budi hoi akhoi gi miyam gi akhoi gi apamba miyam gi wisam aduga akhoi gi state sida laiba magi mathau taba kano do circumstance amasung realities do center da mari comment tawba haiba khotpa adugi dungkhoi ne aduga warep lobo authority di center gi magi prerogative power ne haijariba aduna adoi daragati state government na magi responsibility do phajana sigi matang da tawbigani haina akhoi hojik phawsu thajaba thami adugo matam di leisalaktre kari tawdoi no haiba seisa madugi matam leraktabana maram wara kanda kaimta khanna ningai matam leitabani na hojik tawba yaba haibse kaino haikanda census si matam kitang yaithu hallaga leiriba sigi kano myamse akhoi hurdles myamse sije khanna ba aduga NRC gi matang da sai mamang da SURBALA nahak na thambiba santan su mamang da kitang panmada yaukre NRC city ahoi Assam gi context da yamna khoi gi kano complicated ti hoiki aduga hojik su tribunal da kari da case thaba khothaba ragi phajana masi clear hoiba picture ma Assam gi da sure pangamri even supreme court jauna basu adum yauri ana NRC si khoi state sida miyamna demand tor sidi kari gi no hakanda akhoi anauba ainama anauba ekama hairu taragadi India da madugi potu yam achoba kenoma akhoi yam innovative oiba achoba pot na moina akhoi madu da matam yam logo da pot oibani na NRC sidi hanadagi NRC update to bai handagi leijaba khoi gi kenoma ni na aina mani na handagi leijaba kenoma ni na provision mani na adu demand to bagi wani to NRC adugi manung da yauri ba provision singa do madu akhoi gi state sida tawgadori basiga loinamakta chanagadori bra chanaroi dori bra adura madura anauba kari provision khara yauhan ba darkar lei natraga NRC tumakki provision duna akhoi loina fulfill tawradra tawroidra habasichu akhoi ye level legal expert singi aduga akhang nahi akhoi academician singi level da masi jam phajana scan tawbama mathau buti tari yebako adugi umba mayam do tawnana bagini matam khitang census si yaithokhi si defer tawkhi si aduga madugi mayam do khanna nei na bagi ran
randomly fazana minutely khanabagi tanjado amtang fazana pianna ba haina adu phang okay ja thank you so much jana su ya phazan tham aduna hojik se state ki will dadi depend tawre have posim leire hojik akoi hairo posi oithokna bai damakta aduna karigumba sigi tactical mawong da haidiba demand si kari tawragadi akoina karamba plan da tawragadi masi fagadage ka habna chingbai pot aduga state lepa ka da policy na taka plan se changsina bai damakta madudo apply tawna ba leader singkina akoigi delhi da chatla kanda ada akoigi convince tawba ngamgadra na taka makoi da hojik tawning bagi situ kanwada adugumba position am da lay bran traka tawning da bra kaina hai bisu clear oi bangam doi pot am chu lai madam di question dum lay swai hida koi ngarang sum angi dum nahan so koi ZFT adum unarura kanda home minister ka tholak padam phongdok pasi mokoi gi oinadi NRC update tawdi for census tawbo sunga yaroi sigi stand dum lep kani aduga lengak na sigi mong gi sigi post de yamna phajana khu gi hakchan na hai tare kari gum ma kha khu gi khanba khot pa sigi mami se ta dab doin tawi kai khatang pen da be not am ni phongdoi hai tare aduna masi se ada government of India da government of Manipur na masi recommendation thana ba kana taksin gi ba form si phongdoi aduna siwa post dum leitam dana lei aduga mu state moi gi will da de adumak mathau tam na jasan laksening bisoja ana sumai na khu declare oi bangam da be kanong khak lei ba post da ngarang meeting tawra tholak da dum phongdo ka form se le duna adugi conviction do mokoi da lei bra habisni madu adu ora gadi masida lei ba barrier se kamain thu gai ba ngam dori bino state gi will da di am phasan depend taw bunda na kamain thamning se ki film se kam tang haja ge ko vision gi wari ni se ko hojik phauda akoi 14 organization jina lorok steps in the sakar je will later we pochi u de political boss to chala convince to bum chang ai tare se koina committee se moi je 14 gakta committee wo je amna te ko koina committee re invite to da koina committee da apwai se ozazala lo ye community atop community sing rang akoi government una da ramai representative yauri ni mete lipun gi representative yauri ni atopa tribal gi representative yauri ni akoi ga chatminari do ko concern oi je akoi loin mak se concern citizen neba sakar akoi na tawai ba thaba kai hu baudi loi tawrei ba se akoi na delhi da chithi ma yu home minister da high level committee do manipur gi population commission je mai nominee we nominate tawje ba chithi yu hai moi do mi yu then akoi delhi da appointment lo no bono akoi na su mail thai government na su support kra tawai akoi joint secretary ani ga Regional Census of India masama unar lai ne ko sile ko then governor koi punga mu phami nei pot sing je kamai to ge ganda it has to be hey RJ gi director no census to roina order thola kadam na te ba si political decision da ga wai manipur gi waina pan India to da su manipur gi waina census sorry NRC je or original Indian citizen khandok bai je rare circumstances akoi argue to ne ba delhi do CA ga census ka akoi ne NRC pa mi contradict to ba CA zina anybody do changak ba ya doi ne ba khoi hai se ngarang ha la ko loi lo to ro na ha ne ba adu ani do contradict to ba adai jaga do de khoi na hai se manipur di hindu immigrant je manipur di thoi ne bu lai te ba yam se na ha da akoi zida yam na nwai to mo na target to na ri ji akoi ge chitagong ngom de changak ba ko gi kamu sine India ki Bangla East Pakistan je kai yema tam da problem thok ma dam da changa khiwa East Pakistan dai lakwa mi khara sidal lai bra hai ba chingna bu du ne ba ozazala na zo je hai du ne ba document proof tok ja kadam ne na na ta adu ki poto ne ba lai se do na sai ki India go me ne NRC je pan India tok da su Manipur na demand to ga na to da Hindu jing da sok ni ai lai te wari bu ko sugum ba convince to ba gi timing am lo ba ma da ga oi ri ba Sigi Dakar se koi bana ne ngarang gi koi gi meeting du da koi na haijeri do koi na meeting du da yam openly haijeri se sakar na 17 August ge ho ga se postpone to na ba chithi wa ne to kani to roi di khang pon te ba du zong ga chithi do I wa ba ne ba na tra chithi do I re ga to ta ne koi su mi rang to le du rim ne ba wari bo ba aduna letter do moi na ngasi je in kan ma da moi governor unaram do ma le chief minister ga home minister ga se ko moi governor so unaram do ma le koi na tawriba pressure mayam je moi governor da mungtang di hangi ge bagi hairam ge natraga hangi ge be governor da tana ge be poti ai ni sum u banga me hai tai ko to governor da una matung da within hayeng bo manung da moi chi tha gi be side by side 14 organization ji gi manung da yawi be ipsa ga case ga jina 2001 gi census to akoi na court case to lakpani
केस तौबदो माउ मराम पुरुल मोमता सब डिवीजन मापन जे ऑल पार्टी का पुन्ना कोई मतम दु चीफ मिनिस्टर ओकम इबो बि होना केस तौनबदगी कोई मैम संगना केस तौबदे मधु रिकाउंट तो हाइबो ऑर्डर थोई से रे थोई नेबा देन 2020 दसु अखोइना मु कनो से कहनी मतमदुदा टारगेट तौरप डिलिमिटेशन दो ओरिजिनल इंडियन सिटीजन खंदोक्तngay डिलिमिटेशन तौ यारोय हाइसे कोई अदु मतमदसु तुम हाई कोर्ट का केस तौ लाएबा ngasiju masi aina ngasai han ba pathokjaba document do April da thagiba document ju census yai tho haiba document neba census yai tho haido kaigumba RGI gi director natraga commissioner ai census ki census operation gi khwai dei chaw nu pa jina mana masagi oiba decision da yai thokpa oiba ngamam batadi na yai thokpi re to noise na irang leite do khoju khange na tawraga yai thora ne haba adu yai thora to bai maram je kai no ai ganda pa level lengak se gi political policy da census se tawning bagi will ama leibra adu gi will do akoina lambi lam ngang na su thengna ga dabadi far behind that politically issue unaraga wari saraga convince tawraga thengna bagi tangai fada ama lei aba sigi thengna ba se shanta NAHAKPAM na 14 CSO khakta oina thengna ba yaro eba maram di shanta ba thanda chalu di maitai ngak ta chale hai gi position ama la ne ba aduna ngasai atopa group census tawning da ba illegal immigrant changa khra kangu duna moina oppose to kane ba mandi masi maitai ni aduna mai se communal oi ha ba adu a da so dum toan ba census tawning ba kangu gi delimitation ka tawning ba khoi kaktana akhoi gi mi kaktana census nataga NRC tawning ba gi nataga tawning da ba gi issue se aduna NRC tawning bai will se akoi kakta leibata di mi gi ju delimitation je exercise se illegal immigrant da khando an tabi da tawning ba mi ju lei ri ba si ka wai dam ne ba aduna convince to bagi nature si da document data then chalaga political will si ma'am je sarkar ga CSO punna tawdri yaro CSO ai je 14 kakta ate jalaloi community oza jalaloi community yaw kadamne nagagi community yawn da yaro atopa manipur de leiba toan ba union jing yaw da yaro wari bo ko toan ba community sing yaw da yaro adoi community ma'am duna represent to ganda committee ma chalaga ko maitai naga maitai pangan ko wari bo cookies yawn bi census delimitation tawda original tawning ba cookie group lady ngan gi workshop to da mar me ama cookie inp gi kangbu me ama video conference lo yauri ba sakar jina thadok ju yauri ba sakar jina kai gumba will lem da di nan gi kano se workshop se siloi ba khana na ba workshop se siloi census sing asi tang trai thoina to ngasi dagi moi training hore ha bane ba aduna khoina thammi se ngasi moi training hore ja uja so no but then house counting date 17 je yai tho na chithi am de yu sine ba yai thok ta yai trok pa yai thok ta to am ne ba akoi kai gumba situation ne ya dar di census se dum boy ko taw do le ra ne ba koi na su ko adu gi stage yu kan na di political step am di lo tangai phade ne na adu na maram mo kan da government da koi na ngai je se akoi yo ne di 50-50 ne dum hai du ne ba sarkar gi 50% will lei akoi na 50% tak pata hai 100% yo do se Delhi da chala kan da moi political bossing Amit Shah union parliamentary secretary union parliamentary minister ko the Kiren Rijiju hoi me amse una ga na koi communist to do ne ba moi da ko census noi census to gi no NRC to na tra fare noi ne jitna any condition da noi si mata na na ko si delimitation exercise se original Indian citizen khando pagi foreigner ek ko gera whatever ek to ro adu khando ko loi dri da akoi manipur gi border fencing ju loi dri da the high level committee on demographic change ki report lak tring da to we are have koi na mu da ka shu akoi da mangja ba oi oi have ni da maram di Amit Shah na Assam gi vote kom matam da Bengal gi vote kom matam da bana hai ri ba uche pho pa hello hai illegal immigrant gi wari di tokro uche pho pa hello na ma gi statement ne ba se aduna ma una phang na ba hona ba sina kanai ma thau no pa level BJP lengak si ma thau ne ba chala ga nga ngu do kanai ma thau no akoi ga pa level lengak si gi expert team do chala nga nga da ne ba adu hai da ni adu ge agreement do tau na ba gi target to akoi usik so stick tauri if masi project within say hosil census se moina house counting je yang ai kan ma yang atang ji moi letter so da gi do ma le comment je ko yai tho na ido yai tho na tha da ma le madu tha ma tung da mi ni um ni ji response lak ta ga di late response ai adu da zoom response lei roi dra na kal li ko ada tra ada gi tha ma ko mi yai tho na ha ra so adu gi marak to da political move ma di tau to so ya ro ba amuka naksal ga na amuka ban ko ge akhoi na su ban ko mi ne am saw ko amuka yang ho do re ya ro akhoi na ngang na gi na te ban nam ta ko sa ja bi ya de ba agreement ama leina ba ma chang ba le bak su wa da na ko adu wa ni okay sa
हजिसे अखोगी हाउस लिस्टिंग तौबसे अखोई मतम खरा येथोकनबेदमक्ता आदा अखोगी आईबा चिठी थाबा खोटपगे दुगी पोस्ट प्रोसेस तौरकपा याबा फमस लेरे दुगा अखोगी फिबम सिदैदा हुजिक पबो ओइरा इबा डेवलपमेंट से पॉलिटिकल विल सुंगे लेते हैबदी यारो हैबा वाफम दुसु लेरे आई ओजा ओजा तंदम लाक्सनिंग ओजा सि मतंग किदा कोई एनआरसी की थंबियो जे political will level is Mamangi PR Mamangi government Anirak letter Hamam Biren Singh the Chief Minister waiting at Assembly resolution Ani never like to say Anizigi behalf the Home Secretary Home Commissioner Chiti Tarame Anirak. But then I was a to Delhi political boss to the decision locked up Nina. Tarly very never I say Delhi political boss decision Lohan but never Hoi Tose, Army Tose. Lowy Adragadi, Levaki to Totare. Hoje akhoi adai tu da leiriba kanu singsi akhoi sigi leader singkina ada moise convince toba ngamgadra karamba akhoi ki mogi policy de plan do apply to rokari leadership sikina da leader kamaina moina adugumba kanu push toba ngamgadi ke ba fangsi oza laksenim se oza hoji se akhoi gi simatang kida yamaru ba besia gi matang si buse da ai reflector go za lakse gi oza akhoi gi 1951 1961 sigi porche ma akhoi adum lai duga 1951 ki record 1961 ki record si se kayam reliable or comprehensive or have any comparison to them like and some historical do legal justification matang so question to hai tare si gi matang kari mo lai pesa maji NRC gi beziar amadi leibam thoidana ada hujim mayam na hainari 1961 sine hariba ada 1961 si taseng badi government su madu yare ko mamang gi tawki bada su loi yare ada actually 1961 50 61 si digi di 51 do na hena ai khoi da di chumbrain khalleba maram di 51 gi Sida Manipur si Bharata merge tauroba matungda ngasai gi ihan hanba census si khoi gi 51 gi si oidoi neba aduna sigi beziar si ngasai gi 51 gi sina chumbam thoena adum lawe khoi ada government ki 51 si the fix taurabra bo jik se chapchana ai masi taudena laweba anyway 61 gi si hana tawi aduna masigi lekhai taba si hujik SURBALA na hangmiri do masi NRC gi magi census ki population amakhakti leitaba suya ya deba aduna madugi chayet na ba masu leiri adui mathakta ngasai hariba masida aikoi si yamna complicated oibe area khare leiri even though Manipur government ki huji hainari di political will si leireng khalle yeithong na ba hana su decision lawre assembly bhawa tawre ado masi Manipur government mathandana di yaba poti natrabanina ngasai haije ki insu panjagi central government ki clearance sama barabar changi masida ista aduga maduna coordination ama changi ana hairi si chumna gi mogi restart keno du natte ko aduna haujik leiriba phibam si Manipur gi leiriba situation sida ngasai haije do government na pajana convince to ba haibase kaisunati central government ki mogi tongan ba information yam leiramgani mogi intelligence source yam leiramgani community yam leibanina aikoi delimitation sida target torga ngasai jo haipet panagi ba delimitation si yamna maru oiba port amo oiba Manipur gi de ada masai sai koi majority community ni ga hari ba maitai si di census ko dingi masing sum percentage da handare ine ba ko sti ya nan ba census ta mayam ne kambi duni maitai gi community la ada madumba mayam ama lei madu gi akiba du da huji assembly gi seat mayam ama mang ba ya gi possibility du yam chong na lei ri ba ne ba adra madu gi apprehension si lei ba du ga madu da gain kitang phang ba ya ba community hai gadra center da pressure adu mo mayam do change aduna masi yamna aikoina irai laina ubadadi huji government na hairaga center da su yabani na yana baina haiba da yana na bagi maram puthokpa dudi khara kari haitare nainaba ama change ba ana asam da tawriba NRC duga Manipur ga position do khene mam di moide kiri ba ngasai gi mai kiri ba illegal migration do Manipur ga di khene hariba ana situation si khene aduna NRC ji huji state amata tawdribani Manipur gi de amorom da di kumangcha except Assam na tan atai amata tawdribane ba why di complete oidribane ba aduna sigi marak sida Manipur ga mena housing step lahora ga di ngasai jo haipet pa na NRC si natra so another mechanism miyam ne kirei si karigino census to ba yaning dri si karigino delimitation lakada akwai ba kari lakpa yai demographic change kari lakani ga si mun na yenga ga khalaga madu commission ga me ki hana sem gi yam leire ko ai yam sana panjar ai yam detail du so ngonda huji leite adoi chu khoina khangja badadi masi
manipur gi tungi future se lep ka da pot am ni manipur ji multi ethnic ka ya tare community mayam leiba adugumba society ni na sidai ta amagi interest lobo yaro ba da hojik te adu mathak ta community mayam khatna bagi conflict ama su leini ni na sigi situation sida yamna reasonable oiba mawong da miyam gi yana ba se yai thokoni khangde alternative arrangement tawani khangde loi tawge di ya ba na hari ba se hoji hari sini pulap ma se central government ki makha yam pole na khale ana central government sida convince tawba haigadra ngasai gi chalaga unabani khangde haibani khangde moi lakani khangde sidi madu thabak se masi hoji yamaroi re natragadi loina mak tu tawraga masi achumba ne na tawraga su tawba ya da port khare leba mayam du irang tawraga mukhe na ekhoi suffer tawtaragadi afabo oigera achumba oigera tok tare wari ba ana adu mo mayam mang tung pros and cons phajana khanaraga government sina samna hada manipur gi government na manipur gi miyam gi kari haitare sentiment tu khangna manipur gi tungi future si sina khwaidagi phagani haibado khallaga center da kanna tainaba ama khakti changbrai na khale ki le film jida okay ja ko center da yam kan taksin sima ko yam thau tai aduga sigi matang ki suni ko gi karamba ko gi manipur gi manipur government laire center laire adagi ko gi manipur gi praja sing sigi marak to hai tare base year se ko gi 1951 de accept toba 1961 de accept toba different opinion me amam chu laire hai tare duna sigi matang ki da ko gi yam sangna ko gi manipur gi long term interest ta serve togadaba adugumba date to ma koi khan begi tangai fadab su lei roi begi round gani am ten tak na thambiu nei request ta hujik oza jala han lak chi oza hujik se koi gi home minister chu thaja pire pasi gi loina na koi hujik house listing digi hauraga matam khara ethok action gi thabak tu kumang chawsina tawrak na bidam ta khongthang ga pakhalak pasu oisanu hai begi koi gi dugumba positive expectation am so koi thamse duga adu hujik masi se hujik se am phajana fix ta hogdragadi lakadoriba tungi mirol sing generation sing da moina thing haugadabasi consequences amadi dum face tawrga le hauduni sigi posina khai sing haudragadi haita duna swagi matang ki da khoi gi baru oina haita sida yamna emphasis pi bi tangai fadabasu leibendana kari haibining te tak no sa aujaki political will ge matang se si lakpa kan sida akoi ge mamangi aujaki leiba government sigi mamang da leibiramba Chief Minister Sri N. Biren Singh se masina am significant oiba thaba amaka tawbirami yamna maru oiba sigi matang se yamna maru oiba thaba khara tawbirami masidi akoi appreciate tawtaba ngamoi maramdi 2022 gi August ki tang manga da akoi matam du da akoi kuki ga maitai ga gi husik thoiba kano si violence ki conflict si thok chinga yi matam haitare ko Seshra Manipur Legislative Assembly da mana kano taw billama puthoga pass rameko haide kitang nan na masigi problem je thora ka dore asauba khoi gi lepak se kai gumba problem khara alarming situation khara la ka dore abagi poram khang mangonda makhoi da leiram ba hai tare ko aduna maram ora kanda masi solution tawnana ba akhoi NRC se akhoi se da implement tawra kanda asengbo original citizen sing kanano adu original na tabna kanano ha se detect to hodragati state se shira soba tarmoil ma lakadore ha ba ponama mane yam kanna man upira mi hatare ana se pass to upira mi adu 1st March 2024 sida so amu na han gi warep to assembly na ria farming to ba hatare ko aduga masigi se center da CA oina thaya ba ko duga center da CA thaba se center na so reply lakhibagi pot laibani ana sigumba kaino mi amama akoi mamangi government sina lokhat pirami ana political will de dum leiti habe yaro lei ko aduga nakalamrom da haujik lairiba government se in continuation ni government sigi su yamna dum willama leiti habe yaro maramdi handak akoi gi 2 days ki consultative meeting akoi silaiba adiga akoi shanta hoi gi 14 CSOs gi team se center da chatlaga wari sanhandana ba kholandana ba recommend tawdana segi chithi in tha na governor da unhandana kholandana sigi matang se praja gi concern si leire na to boi pot chi lei da haujikti akhoi CSO as a whole akhoi mayam su government siga loina na akhoi hoi upai lecture ga di street ta akhoi thuaga protest wives ultimate option ni do haujiki oina ti akhoi government su
aduga koi gi CSO sing su punna collective hoiba political wisdom amaga loinana center da masi approach toba jomi haba se masina waro se loijage siga loina na akhoi gi state sida leriba all political party ki meeting amatang su sinbiraga all political party ki su makhoi gi hoiba political gi apunba delegation team na akhoi center da akhoi state sida usik leriba terminal situation sida akhoi usik leriba akhoi gi administrative lapses mayam administrative inconvenience mayam kaluma changna ba yadaba even officials phawbada loina changba yadaba si situation marak se sida aduga demographic situation da yam achoba keno lei hre haina yapsan ba yanjan ma mayam lei nare haida ne allegation lei nari ngai matam sida si situation alarming situation lei nari matam sida akhoi census tausan ba haiba se masi maram chade aduna masi defer to view haiba se masi Siam Soba strong voice ama politically as well as civil society organizations aduga akoi government ko sigi akoi collective approach sama mathau taba leibra. Okay, thank you so much. Collective approach mathau ta yalatraga de akoi gi street ta tholakna akoi akan bas de protest tawna tarokane perform je mayam am lei iduna punna changsin minaba collectively aduga center da phajana convince tawba aduga adat tawba mathau ta have ne soma depend tawbundana uja sanda uja ten thakna thambire ujana su je akoi gi yalatraga di census se thokpa ya daga de khoi kadorokani boycott tarakpa yai protest mayam tangkhilakpa perform se mayam thame aduna haujik se yaithorakpa yanana situation je arrangement ama tarakpadudi yamaru oi madumaksu yai adu hujiksi sigi post takna lakpasu kuirapani duga na khaisu sengda lab pondani amaru ba chobai su su oi ne duna karigumba hai post da koi gi adum hamu adum tawsila aba matam sida tawsile na khalasi la aga mi singdo yum da laksindana moi thabak singdo haujile khang taragadi mayam sina haidu se koi gi handai su highlight koi di yaroi thingni haiba pot ma leduna mayam na masibu thenga duira madu lakma tama thingadra na traga koi gi koi leidiba legislator sing MLA minister sing lese makoi da koi thangjin duira makoi da thomjin gadra makoi taina gadra khorang koi sauraba praja da gi kainom di reaction la ani na traga koi gi ada center da koi na kai dawne or na tra hara kanda koi gi ain gi meeting da gi kari koi gi sen chong gi lebak si praja miyam especially CSO sing sida koi gi lit tawraga chatli ba haitare aduma posu siguma sinjima create tarak taraga da haibu apprehension dum lei haitare kamain thambini uza sumani yengse ko logi oi ba angle masu explore dum tawi ko an dai su taw lai hayeng si petition ama koi ai ngasai ha ma patok sa che do adu legal notice ne ba if ko ma sakana yei tho oina chithi igre so koi advantage dum oi ba aduga kota ngasai gi haiba akoina census operation gi office thagi ba notice dispose to dri ba moina reply la ko su leite koi compulsory tawni ga ha ko su leite situation ni ahong su leite wari bu ko hoji lei situation ahong game leite irang adum lei sine ba koi emile ga ne khar chal lambi cha pa yana ma ko tan sin na ko tan mo tawri ko situation ji phibam chok dri ba di counting ji taw no hai ba ne ba ko aduna quota su petition ama thaba ta writ petition ama ko dispose to dri ni na ke wai dispose to na to we na quota order lo ma tai fa na sang ai dai ko similarly same case ta gano ji su NRC gi matang ji su parliamentary decision assembly ne lo ga tha gi bo kari do we dispose to no ha di to ni le to ra clarity ma di court ki through dum takna ba chang gi ba ya ba adu gi jaga sing do lo ba ta ba ne ba adugi marak tu da sakana lok step sing do mun ne yenga whether moi Delhi chase ai bi yak pa yak tawra political boss sing do moi ha ma moi round ma moi anu na ge yak pra khwai dagi phabadi boina August ki 17 ki house counting je tha ma gumba postpone to bi re ko tha ma ni postpone to bi re ga di khana bai matam ma phangani aduna khwai phani kai umma to dre na khallo mi akhoi dum irang khara di dum lai ni si di confirm ni adu wa khoi 14 CSO ma di khoi ga pulli ba organization atai da koina appeal tawrisina kaino ya ganda lebak se oju condition jam wa bane na ko koina irang du last resort wa ganda political move ama di tawsi political move tu dum khangane moi tawning de je tawning de tra di no mi kutra ni shut down la lising ama shut down na tawta chai en ra ko pra ILB matam so koi dum tawi na ko adu tawta re adu ga sagana pit tawge suman ba tawroi suman ba adu condition na tham ba ya dre ba mamni masi political decision ma chawn involve tawri ba adu decision do lo ba yana ba adu ga hoji election nak pani na ai khan mena BJP se center le BJP se dum
tripartite agreement am sign dong na ja moi harau ya kan akhoi gi target ti census ton da ba adu da kaim na te khoi di ko khoi di am simple ne delimitation exercise whenever moi na hayeng to ga so original Indian citizen si khan do to ba tha le to ga so original citizen khan do to ba chai manga le to ga so original citizen khan do to ba hai po che to da na delimitation to ya ro ya ne ko ya okay sir yam noi je ji se akoi gi lay post lay da election me asu nakshila pandana swagi matang di yen kan delhi degi su concern ri lak pa ya habi du thajab du su thami oza tan lak sigi oza aduna hojik se phaidi ba post gi akoi gi census to bokot pe mi kok thi bagi degi house listing gi post khumang chawchila pa se dum uri trek tara tre che akoi gi dum nimi manga trung da ngai hai tare pa bada aduna sigi post su lay bandana mayam se singna ba ma de dumak saung lay hai tare hojik se post clear oi dem dana anda tentak ngalo silak pon oza gi moche kamain thambiri huji mayam hainari sini akoi mupsi tawrabanina akhoi yanaba ma puraktragadi ngasai irang khara torokpa yabagi possibility du yam chaung leire civil society myam lebanina adubu aina hajani ba matang de aroi da manipur si akhoi yam kuina suffer tore manipur gi myam si irang si yamna akhoi tore akhoi si awaba si kuina khang e thengnare aduna haujik leiriba sida amukka hena aikoina irang toba kanda aikoi masenda aikoina awaba pisanjaba khopa che yani ki di mayam su ji panari ko jagi oda jalal hoi leibiri chhatoi civil society organization sing na su khanbi da badinate miyam gi interest tani tawriba monok se da miyam gi interest ta tawriba thabak sing se da masai gi tungge koi gi yai phana ba toba kanda hoji ki anga ko phangna suffer tawriba sing se ju khar khanbi raga hoji jari irang ba kai musi last resort oina tawne na atopa legal means tani khangde aduga diplomatic channel dani khangde negotiation tawdani khangde adu mai torga madu government ki mai kai dagi so adu bo possibilities mayam do explore tawbiba aduga akhoi gi kari hai tare madu da activists ne yaubiri be involve tawbi be stakeholder mayam gi mai kai dagi so madu ko madu khara with certain restraint and so that kai gi majority common people miyam se irang sida akhoi si yamna ware ba masida wari se laita laira nomagi hate su akhoi loin khangnare aduna akhoi se already yamna waman gre wari basigi mathakta akhoi se amuke hena akhoi da chaitheng pibe aba thabak sidi kitang khandaraga madu sarkar na su adagi loina mana su khandhaminaraga tungda masina phani haibadu khallaga loire aduga hoji ki oina masi akhoi kai hatare mayam si hoji khara wa hauraga madu torsi haibadu orga di wabadi abada hoji leisi ma thongrong khongda demand ama tanbagi su ama tobai su akhoi se kai hatare yamna akhoi isana isade hek sohanjaraga localis top tainogam di khangdaba aduna center da delhi da leibanina hoji hari ne khone irang se tobu torasu muchi torasu asumborasu mayam si ki kitang khallaga akhoi si kai hatare tungda mayam gi aphabgadaba thabak tu hojiki leiriba miro sidasu yari khei de khoi suffer tawdana ba tawraga with certain restraint and kari possibility lege do explore to huji mayam khane se so mayam lebiri ko mai tawraga khandaraga akhoi khatang tare tara thongna nainaraga jangsan baduna di phagadra ina khale okay sir thank you so much ja yamna achobu issue ni tawbata mokpu akoi gi kunai lon si sathina hiram khuding mat gi sotharaga waraga leibentana akoina changsilakpa mop singda duna henna awaba adugumba ma khode pidana baidam ka ko karamba hena lambi de changsin ba yai habdu su tare tara thokna khantara kanda ko move to tawsi hebi apam thambire yam nungai je ja so aduna NRC se manipur da koina masi conduct to batara ga su yam transparency adagi di amna chap chap accuracy aduga fairness ni hujik maru oisi delimitation yaroting ngai matam da yam singna musi ta hobodu ni hujik demand tawri se aduna masi changsin ringai gi matam da government na su yam phajana ko gi base share bu oiro aduga magi criteria mayam si verification tawba aduga legal safeguard mayam si yamna macha singna yamna with clarity aduga yam singna tawbagi mathau tabadu lei aduga akogi leiriba genuine oiba asigi akogi resident sing akogi native sing si masi se loina mo akogi exclude tawhandaba aduga illegal immigrant changa iba mayam sina akogi masi include tawhandaba asigi process yam singna pakhat bi mathau tai aduga priority si akogi leiriba legitimate of a citizen indigenous aduga native sing sigi magi dignity magi right sida akogi compromising tawdaba akogi yam macha senga tarang adugi potuma akogi maintain tawna bagi lambi sida sanction bi to ngai fadaba lei aduga masida state ki da masigi will se state ta depend to wandana political decision yam chong maru oibindana haiba matam sida se need of the hour thengmal laba so hai tare pakhala iba posting how listing to khot pegi kai ka lei mem se matam kare education toroka special case in manipur masida kari afaba khongthang lakhola pegi lambi sing athu matam da akogi
दायित्व लेरिबे अकाउंटेबल ओइबसिंगसिना कोइगी लखोटपम थोइ अदुगा लखोलकपसु ओइसन हाइबो पोतो थमजगे सो विद दिस ओन ngasi कोइ डायलॉग के प्रोग्राम सी मतंग asi टेंशन जरे अखोइ ngasi के थोरम मसिबो सरुक या बिदुना मपुंग फान बिकिबा पैनलिस्ट अहुमक ओजा रतन ओजा जलालम ओजा शांता पमुका सोना थगत फुंगबुकचरी हयेंग सुलम दमसे थोइबा तोंगान तोंगान बे इशू सिंग मतंग नैना जनबि तांजादु अखोइ डायलॉग के फोरम न पुदुना लाक्चगे मियाम सुंगसोइ सोइदन मिरेंग ताबियु पंगनो पोमुका हना खुरुमजरी Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building hata New Chekon Road Imphal East Manipur da lengsin birau